kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu abe isitha sakho just because of uncedo omunye umuntu mhlambe wena uyafika nje unelumbo lokufa bebakubekela ukuthi uzofa njalo uphupha ulekuwa kodwa awuvuki njalo uphuphule kuwa awuvuki uyangizwa nini uphakamiswa ukuthi ukuwa kwakho kwazi rough and wabona usuphuma igazi bese uthi leliphupho kade sithi kukhona umuntu ofuna ukuqumba phansi li straight forward leliphupho bese siyakulapha sithi mase sikulapha bese uyaphila umuntu athola ukuthi uyaphila wese uzwenzana uzobona ukuthi nangu mosi umuntu omlwelayo ithi ngadle yena so kungakho ke kumele indumba yomuntu iqine ngisho ngithi iqina kakhulu uyibethele wena self nomndeni wakho ukuthi ngisho nomuntu othi uphonsela izulu uyangithola izulu lishaye ngaphandle lingashaye ngaphakathi ngoba wena uthathe insila yakho nenwele zakho namazipho wakho nezinto ezama dead cells wakho wase uyivusa njengento ephilayo wayilahlela ngaphandle kwebala wayigubhela somewhere then yashaya ngalena ke ngoba bathi ayisishaya ushobe elikhulu ishaye ngalena yena eje uthi hayi ngimqumbile ngombani ahlangane nawo hamba that's what we do yazi ngivuke ngina this thing la ngwarekile mara